لآمده لکولان هنره خودی کافه پینه رمضان شمشک دپازه گلان روژا جشن زمان کردی در راگاند بکو اوه خدمتین خواه لکافه بکردی بکن. لپشتی و داخویانی لسر مدیا جواکی راستگلک ایریشان هاته. روژا چهارشنبه به بریار سردوزگری آمده پلیسان آوت سر کافه و رمضان دست سر کرن. رمضان شمشک خودی کافه پشت بریار اخوال سر مدیا جواکی راگهاند راستگلک ایریشان هاته او لسر حساب کافه داخویانی اکتا و گوت کو او نه لدجی تو زمانی نه. جبر کو کردی دبن خطره دای خواستنه بالی بدن سر به خطره. براین وی ودات و ارجان شمشک جدنگ امریکایی را دست نشان کرن دست سر کرنا برایوان هلوسته که لدجی خدمتا جبو کردی. اسناف کی به ایرو ولات کی مثلا جکی منا آمده به قلب کردستانیه ایرو از جی خدا جی ایشیری خدا از زمان کردی زمان دایک اگر کی از hizmet زم مشتریایسه evet tişkici dayı bu tişki başı tişki bir şerefe اديرو حامل الورخه قساكري حامل جيجنا قساكري فاتنا انا ارمانجا سر زمان كردي لامده پشوازی چنبه دان زانین کو سروک پارتیا زافر ای باجار ازمیر بخواجی رمضان گلیکریه. İzmir Zafer İl Başkanı'yı Zafer Partisi yani İl Başkanı'yı ve bu şikayetçi sanki ava talimat ki Cumhuriyet Başsavcı talimat gibi de derhal Cumhuriyet Başsavcı gözaltı kararı icra kısmı gözaltı kararı götürdüm. Ece gotne ku gelekes bu piştevani serdana kafeye kirin. Cemal Coşkun yek juan bu ku deste serkina Ramazan u helvesta liser Kurdi ve haşiru bekir. Ne aliye felsefe da ne aliye ole da nezikbune yani devlet Türkiye'yi ne kabul kırın. Çünkü bu şartın suç emrovatiye yani. Çava yani bir zamana kadar hadiki. Çava tu nav zamana kadar da kazi behelini. Avukat Ramazan Mehdi Özdemir الگوری زانیارین مهدی özdemir لسر مدیا جواکی 11 گلیان جدا لرمضان هات نکرن و ev helwest bi taybet jibûy zimanê Kurdiyê. لهمبر تو زمانێک din astangenîne di dosya müvekkil de jî delîl nîne ku ji bilî Kurdî bi zimanê din xizmet nayê dayîn. Tinê îxbar hene û kesên ku îxbar kirine jî lingê xwe neavêtine kafê. Bes li ser parvekirinên medya civakî gilî kirine. Lê hemû bêbîngihin. Li ser van îxbaran desteserkirina müvekkil bê usûl e. Müdahale ji bo ku xizmet bi Kurdî dikin jî bi temamî bêhuquqî û binpêkirina mafê bîngihîne. Êjay gotine ku dikandarên kolana hunerê ku salek berê komeleyek ava kirbûn ji bo piştevaniya Ramezan daxuyaniyek dan û xwestin ku hevalê wan were berdan. Dozgeriya Amedê dema desteserkirina Ramezan dirêj kir û çavereye ku roja înê derxin pêşdadgehê. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.